moro ya nitie benyo. Ala tie mota mosko in. Ati adi ber. Ko e ber. Ko teri benyo. Ko tera samsa. Alo atene ni tie tie kiti kere aloka moro tie yame waber gimo. Alo amire yame ni ko lokere. Adi ni yapi kede ngachwe. A quick one for jo kuma miti story moro bere tero yame. Story moro mamita mege. So I take the teen story mora mita ba mi wa pira tekta twale for paying attention to this story. Ingeo ae kuo. Mi ten kuo balagi apira tek. Otie kede chuo mora chien. Loni tie kede family obedo gi apira tek. Diko ngeno ikuo kai beda bongo tich. Yore be running family nyo. Bedo tek. So loni tie kede dako kede duo ngwan. Na chenga chela ko wacha ne dako mere baada kara poren mono tich balanyo jo wadwa. Aol kede neni dido ko pinya doka. Doka yarot amidon man bale chuo. Amido bero to ko pimu akini nyo. Otare amido biye kede ya agreement. Ko bedo kede dako te pending ko dako ko yei. Kodo yei chien. Ko yei. Ko bedo kede dako mere ko bedo kede ane mungo. Nyere bedo kede min me komgo di pole yai. So dako ko wono yie. Ichuo ne dido ko piti chimo kini otadi. Otare. Me chikere kede dako mere. E ko successfully dia ko udo tich. E ko tich pidwa adi dwa chiel. Boss ko kelne sete. E ko boss ko yawne bedo gamber gini. E ko wache ne boss belia menyo atemi to sete no na recently. Anga ya ti dini choka salary nango. Anga yaro ya munichenga ma yara mito gikede. Boss da ko yema no. Loni di ko ti paka muoke no tare tuno meude ya e chikere dako mere. So kama ne boss anga do na atemi to nyo. Ot pacho diki ameta be yuba do nyo. Gika do be ready. Be ready. Opia. Opia do. Boss mero kame is okay. So nado oruo mere boss ko dugi katich. Boss kama ne be okay salary ne tie kan ready. That yeke de kopa dek ama mito yemu na pirgi teki kuoni sana. Doka yemu ni kopa degi leka yaro mini sete. Doka mi sete leka yaro yemu ni kopegi. So yera chiel ara ot kede sete arango yamo ni kope. Donge be sete tie me mwakino tare. Otare. Bala indana yeko kanuria yere nyo. Alo obviously mia sete na oti kope ni go. So loni okobedo ruo mere lono paro bara yer sete ara yer nyo. Loche ko yama mido nuango chunya yer kopa loni gi. Londi kana boss banga yer kope gi no yama kope gi. Le adam mito sete ka. Yama sete. Boss kana kopa manga mito yamo ne gi pirgi tek. Kop magege. Kure marti kide yota chiego. Shortcuts. Marti kide yota boche na tere jonyo. Is success. Do yota chiego mar neko jawaka waka. Number 2. Kure mar donyi kopalia maki. Kopalia maki wek bedi. Kopalia maki dada ko kelo ni peko. Baso kome number de kalawa. Kure marti kide quick decision. Arabon rushing kede tikere ngata moro wango yikede make ngaro dipe kure marti paparo ber ko pa meuda mitu ba yia menigo so angona sana lekede giaturo mini aro mini mugati mogaro madek achiel yar chamo reya cham yongoyo da chiel yori ko chamo kede family aduong mere ni maro bono ye duka duong ni yori cham kede family loche ko gamgi kame en ko pa gora amanga ngiyo gi ne odubana kara tiyo mokino tare. The boss ni ko tuko kede wiya. Ko chamaro sete ne yamo na jas ko pa gora. Boss mera kame na ini tiot. Anga mari kai mi do ko dugo ticheda anga podinyo. Agami. Ni duogo anga podagami. Ichuo mera ko ya nge bere da yote olokun. Ko dengo ke chone ko chamo bugata chiel. Ko udo lo more ko penye be anga bina awoki di adula chalaman. Do yote do na lokun. Yongo yomena te shortcut atera naka ka chalaman. Lojo kan be yono te shortcut. Do yono raj oneko yejo jamina recho marti merie do man romini tuno di reward chiamo kliange bore bere yo abor do di yaro motuno safely e don't need deciding para yo amete shortcut e ko remembering be boss mero wacho be yuti no be kuriti kede yotanyo shortcut achiego gi kita da winyo ko palocho yamne ko duogo nyo dero yo abori awanya winyo wori sere morati da boss mi me transport dire ameji kede yongo yoda diene no nyo lodge Lord kanino moro ber wey ko yitubedo kom kara boss ni yama tete ni kom yota boche gwoko jo ko donyo kuno ko rentingo cha ko buto ye ko to pi wora che to saka nyuni mi wora man dana morige go duru yoko
be otiene ka bi konya ngara moro kwa cheno ring ni konya di ningene tie kede chunya berba ule temi do ring ni oko e kuino boss mere yame kuri mar donyi ko palia maki so na kame boss mere yame kuri mar donyo kedi ko palia maki e ko doke ko buto giche tie gweno chimba oto ko ara libe do libe ka winy ko paloni odiko diere tie do wuok chulo sete lando do ko penye bini kuo ikan o penye tie na dek bi kuo ikan penyo mi yama mano betie la bino go duru kan bule ngara buti yote le akwo inin tieng magege bini go duru kan ya lo ni go duru bala nyoti neki ini wo koko dio nyo kingola rindi neki wono nyora medo ya mi ko bedo la tore yamani so lo no ko bedo kele urbe ko pa boss te ko nyodo kadi arena topo ko yanga wiye nado ka ko ya kede pacho do mugara chiel die ko chamar do yongo yo ko dong do me pore terne family mo yamone kade te tuno kedi dok pacho do tieno ino enena dako do te kuolo nyo kata dog balisa enena bo ichuo moro wo kede pi ko pe kele dako mama e wo ki yot yode bobo noni kamba anga bedo muoki ni yota re dako ni ko ngangala te kede chuo na wo dido ko lika mito bo dako moro kene ndiena ko tie kele lo moro chie atio dia ko tongen dako tong lono dia ko dog da wenya ber boss na nyo podi yega mai dog ti gicho ko bini chunye gimoro ka amane be boss mere yano kuri mar tich de nyo quick decisions e ko dog butilum nondi ko dog butilum na ko diko e ko wuoki toyo kede mugati mere cha dako di nene dio ring ni kede yo mi be nyo chware duogo e ko re mar dako tenge burwa de tiko ko na charo ni be ya char na ko mabedo muoki ni yota reda yo en ba yaro go ko chunyi pi muoki ni yota reda ko neni kedi chuo mora chie ko bedo kede ngala pi kare go de die ko kok dako da di ko kok dako kame weka bera explaining ila berling bera explaining biya matete ni nyore ne chuo mora da tuo mona pi yot ini weka ngoda yach ne muoki ni yota retwal wodi chaino wodi chaina odo te tuo mona pi dono ko maka doke be nyor kar da yar ne ko dako kede nyo kede woda kede family yar ne ko family na de nono kara tichi quick decision obedo gele aber eko penyo be rieka da ko me ko pa degi mero konya man na die kame da ko bodo bernyo iyot bango boss na tiyo kede eko tata moko pa boss yamne kede beli omi sete e kame de chwa mugati moro bo ribonu nado ke gonye kede wi mugata man e wode be kara salary ametiyo de ochula muaki notare otare ke do allowances eko bedo kede wiye eko penyerbe ko po mio kara bible bin wache be Solomon robango penye biko mabar kede sente ini yero mene Solomon ko penyo rieko inge udo rieko Solomon diko baro ipinya luto ena na ude baro no ala do kene ngere rieko so ko pego to toro konye wan tikire kira lono tiyo kede e miere koro tikire yota chego o mari kire yota abocho ametore terwa ikuo so story matoro mini ber kong na pie sawa ne nino opoyo sana omina Brian bedo story mora ber sana doko winyo ber e puonyo wa iwudo bi story ni ango gimanga awudi ye achiel kuriti kede shortcuts mano bala jokuo mito sete ma waka ge dano na mi ko kuchweri komi dona kai mito shortcut mare kuri donyi kopalia maki kuri donyi kopalia maki idiedo epanga madek quick decisions chepa ngata moro gweyo TNT accidentally imake ngaro piento eni jimming itwero tinge ngari to sakune wi ne kodano adingino lia jigbuti to ni kwae ineno chain kede do onenu nu be otiwo obedo kede at least nuango chunywa pire texano opoyo sana mina Brian pire texana ngeo joneno at least they have learned something and that's really very good opoyo sana opoyo to